Седежине, езер бурде юрадаган, эбер бара, ништа гайза кемеле мар, хыда юрадаган, пірлем, түнжадыр кіргет керзе жүлет бір. Ира, Лида, Елена, Эрдованзем, Мариназем. Мәжінеден берін әне, керен-керінже, падыры районенже жүралса есіне. Қайран бара, қайшал районде қачадықына. Аттемір лазағайна не қалазы бар, шапна. Тада бұрде білеген юра, халық юре, жандар жайуға, бұрде бір юрлап бара.
Нигалаза люмине, ангалаза барежи. Нигамда кусагаймас тыванымсен, тада шакнагалаза барашын, баян кунда иртне уявы, шыхал уявы гынамар, ол бәдім чываш тенден уявы. Шидес кунзенде, кунда янрады юрызене бәдім чываш халы дейтлі, вашие оржын велвыкайын соввезене дейтлі, кунда чываш нации радиожурналист Роза Деменцова, гына харзырна алжубатпыр, Роза Прозагдаскына, оба нума интервьюйте, баянги юрызене, тажызене, совызене, иге чаплы манын товарын зембеге, жевызене ишнере шылым зембеге, Олег Цыпленков, тада шылым гынамар манын иге худ кум, Николай Сахаров, икежене падре дырыгенден, полигаликрен, депри Коля Стармышатика. Эбі оның үвіліне тітні, ол манхере едембене тітні, тюргюре гайзақ, бізен қалашы, пурде, шағында васқамазы, кам вырдай, кам теркуштенет, кам тұрат, кам хыжалы пенгелзем жинедірат, пурде өміразын малып, соны чаптарат бұр. Кава гирде булат, кайрат, Олег теплегене жүкне, сире зене, фотозене, соны вердиксене, каларта бама бұлдарат. Пуринде, думане, пурдесе жұтлазым, кайрат хотлы пиліме.